World Radio Day, and we're celebrating it with everybody who's on air. Makiria ma miaka igana rimwe kuma umemerekia wa radio wanyitamiri nduri wate wathi waguo na uria matuko manatiruka noguo umemerekio uyu urathio cenjetie na mahinda na kuguna muingi matura-ini na njira itiganite. Na thiini wa miaka yo 20 ngoretwo ngimemerekia tukoretwo twina wira mwega muno makiria hari gukinyiria andu uhoro uria matari marawigwa makaukinyira o haria mari makagea no horo cio wa kumenya tukagea no horo cio wa kumathomithia tukagea no horo cio wa kumahe kumacanja nigetha makagea no horo cio wa kumenya maundu maingi. Ni muthenya wa mwanya kuria memerekia na arugamiriria ceceni itaganite cia radio rungu rwa iburi ria kambuni ya Royal Media Services magikũngũĩra hamwe muthenya wa radio thiini wa thi na kurenga keki. Ni chombo ambacho tumekitumia kwa miaka mingi sana kufikia angalau 76% ya Wakenya wakitegemea vituo vingi, vyombo vingine radio ndio inategemewa zaidi, na hivi tusherekea kuwa hapa kusherekea na ulimwengu katika siku hii muhimu. Kambuni ya Royal Media Services iretira gukorwo na ceceni 14 cia radio na gukinyira athikiriria matanyiheire milioni 7 guothe bururi-ini. Kuna vituo 10 ambavyo vyatangaza kwa lugha ya mama na vituo 3 ambavyo vyatumia lugha ya kitaifa ambayo ni lugha ya Kiingereza na pia Kiswahili. Na hii leo ni siku kubwa sana wa Kenya tukiungana na ulimwengu mzima kusherekea wajibu ambao tunatekeleza sisi kama waandishi wa habari, hasa tunapeperusha matangazo yetu kutumia radio. Mwaka uyu ũkũngũĩri wa muthenya uyu wikirire uria umemerekia wa radio uthiete ukurite kwa makiria ma miaka igana rimwe iria ukoretwo kuo na gitugi kimwe kia bata gitangitigwo na thutha ari muthikiriria. Uri muthenya wa World Radio Day turenda kuya mweke uyu kumucokeria ngatho eroreri na athikiriria ni tondu wa ukorwo muri gitugi kimwe kiega hari guthie na mbere na kunyitirira radio ondumwe na kunyitirira nginya amemerekia. Ukinyaniria wa mitambo ya kiriu ni umwe wa mihinga iria gwetetwo umemerekia-ini wa radio no makauga ni mahotete gutoria na njira ya gwikirira uma wa ndeto. Tukubatara gukorwo tukiongongerera kiria mundu araria agatuika ni ongongerera. Kuma metha-ini ya mohoro ya Inooro TV turakũngũĩra amemerekia ceceni ciothe cia radio rungu rwa iburi ria kambuni ya Royal Media Services na tukamarutira ngobia ni undu wa wira mwega marutaga. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.